Allah Ta'ala ngandak mag-anda 2, 3, 4 nukepiha. Fangkihu ma taba lakum minan nisa mathna. Anda umbipan Allah Ta'ala dende makapsi ka amin 2. Kata ni bangay magtuy 2. Pagkemeke maglimbang tanggunganin bang magtuy 2. Allah. Basa sine matao magtanggung ng buwa-buwain. Amohat magtanggungin bang nabuwa-buwa hangkan kaam ng buwain nambak ang parahak magtanggungin. Eka den dela kabulak dunia tu hangkan epi eka kat kasabut tuan gurulay makaseknar ka me den de kay kahanin sumagat e gana hatuli. Gana narbiyaye. Suwi nambak ka me ipun Allah tabaraka wa taala mamakage duk maglimbang. Tinambahan ni Allah Ta'ala pa ini matna wa tulata. Ubus telu. Apa ini ka natimbang? Kung may telu sinabot Allah lay, wega timbang eh. Pagke bang telu magtuinan danon, kinawin, magsumbaya, tahan tinambahan ng buwa, maglimbang eh. No. Nabuwa sa pinihano, telu na tinambahan, mura ni maglimbang. Bango pamanin, pagpayam no, telu lay, pag magdambuwa kam niya, asal gay up, laku-lakunan, timanan no lambuwa, galay maglimbang do ang kantel no magtuy na kasikitehin. Nagumit tagees magtuy waruba, magtuy 4. Sa subay tatuhod kapatutin may ipon Allah. Sabot de bangine kapatutin inin. Telu bayuan kapatutto. Si kaisanen al-hukukul mustaraka bayna zawjain. Yene si kaisa kapatut hak kapatut paglagumeyan antara mag-illa anda. Hatinen hininang duwe lella si andane, hininang duwe dende si ellane pagsauhande. Ine kapatutinin. Si kaisanen al-ihtimamu bi husni ikhtiyari kullu minhuma lil akhar tasabbut ya Tuan Imran Ansini. Subaiha pagpene lillahin duk pagpene dendehin.